Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan video. Danas igramo opet Mighty Quest for Epic Loot i na početku ovog videa se oblačimo i opremamo za borbu sa novim lootom. Sada kada smo spremni da ubijamo još loših likova kao što su kosturi, goblini, orkovi i tako dalje, čak i kokoške, spremni smo da uđemo u prvi dvorac i da ih ubijemo. Ali kada smo prešli prvi dvorac i kada smo pobili sve u prvom dvorcu, odlučio sam, to nije dovoljno. Vrijeme je da ubijemo i loše likove i u još jednom dvorcu.
I to bi bilo to za ovaj video. Ako ste uživali, molim vas da ostavite like, komentar, da favoritujete video i da subscribe-ujete ako već niste i vidjet ću vas u sljedećem videu. Ćao!